السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريس هيدا بسيارة هيك مروفي نصاخ شيت نفيجت خو حما جامع بكت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في برا موفق بي يا ربي. نسبتي نساخي مروفي نساخ كحق هيا نفيجت خو جامع بكت آنه نفيج جامع كرن يعني كوم كرنا نفيجا آنكو تو نویجا نیورو و یا ایوارد گلی بکی. ویجا شد وقت نیورو ده هر دو کا بکی. آن وقت ایوارد دا بکی. و راسا مغرب و عیشا پیج بکی. یا مغرب بکی پاشی عیشا گل بکی. بشی تسلاوا ملا بدای. ویجا شد وقت مغرب دا شد وقت عیشا دا. اول بینه جمع. اول هنه یا گردای نه بسفر بتنیوه. هنده که قصر کرد کردن نویجا او بس یا سفر و گردایه. چه جهت دی تحقیق نه تو نویجت خوب که دو رکعت يتشارب كي 2 ركعات جبلي سفري وقت تو مسافر تحقق اكون مسافر بيتنو وجه كرتناكي با كم كرن تحقق هي كم كي تند حالات ادا كانجي وقت مشقت و زحمتي تدا بيت كنت وقت درست ده انجام بده چونكي پیغمبر عليه الصلاه والسلام المدينه نوجاني برو ايواري بيك و جمع كرن و يا مغرب و عائشه بي و جمع كرن الدموي وقت بسيار جهات كرن ابن عباس بيجيت پیغمبر عليه الصلاه والسلام افشان ده هنيكر أراد أن لا يحرج أمته أو يفيا أمته خون إخيتت إحراج ده زحمتي بو چه نبيدن وجا نساخ اگر هاتو بو یا بزحمت بیتن و تعب و مشقت و واستیان تده بیتن او هر نویجه که وقتی ویدا بکتن شرعا بوی درسته نویجه نیورو بکت و صلاوه ملا ودد پاش 4 رکعتت ایوارجی بکت و صلاوه ملا ودد حتی مغرب او خلاص وقتی بی مغرب نویجه مغرب 3 رکعت بکت صلاوه ملا بدد 4 رکعت عیشا بکت و خلاص او اگر بین تسری اولی شد به تسری دمایی کشی يعني نویجانی رو جاره نشد بکتن واستیان زحمتات دا مشقتات دا گلک نساخه جاره نکتن دبت ایواری وقتی بانگی ایواری دا دی اول نویج ایواری 4 رکعت یا نیورو 4 رکعت خاکتن پاش 4 رکعت ایواری جی وقت ایواری دا و او خلاص مغرب و عیشا جوسا مغرب و خبر سر عیشا مثلا درسته چه اشکال دادن نه بس یا مهم اوه تو بزانی چه نابید با همه نساخیا يعني نهر نساخية كهابيا موتر بجاز نساخ مع عذرهاي بونمونا بيجا كوخكي علي كوخكي چه زحمت دون نمرو فرنا بيجا جت وقت بيدا بيجاتن فنو بيتا عذر او نساخية تتشي نفيجاش بر جمع بكي او كبوتا مشاقات وزحمات تدا هر نفيجا جت وقت بيدا انجام بداي اوي وصايا وكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريك دا جنكا مستحاضة كو او نفيجت خوا جمع بكن مستحاضة او جنكا ايش شكله پیدات بیتن جبری روزت وید بنویجه ها روزت دجی خوینت بینتن جوره کی ایشیل دفن دا جنکا پیدات بیتن اف جنکا وی رنگه ها پیغمبر علیه الصلاة والسلام ریک دای نویجت خوا جمع بکتن پیگه بکت بس بیکرد کردن تو جی اگر نساخ مال داد تعب و وصیانات ده های مشقت خاصی ته سر تختی رابین روشنی توم زحمتا چون سر دست آواب زحمتا اوه هنه درسته و شریعت ابو سهل کردی و شریعت مگره که بسانه الحمدلله خود زیده طاقت مش منه خواستیه نویجانی رو بلاب کرد 4 رکعت خوا یا ایواری 4 رکعت و حتی مغرب خلاص مغرب رو عیشا جی عین الوسا اكون بيجين بيك يعني ده كي صلاة ملابدت باش يدي كي صلاة ملابدت وبيكرد كرن خذ تعالى شفاء بو همين ساخذ بصرمان فريكات وصبر بين فري بدته والحمد لله رب العالمين.